Ki MDC Liang Persha ke Congress, but Voice of the People Party VPP Hajain Hills Autonomous District Council GHADC Hakalai Trik Nailar, Kila IT daga Jingtho Shah Chief Executive Member CEM ka GHADC Uma Thombor Shiwan, ban penpau Persha halur ka Jingle Shiliang ka Executive Committee Balayalam daga NPP Hakabayade berkajing sami ke scheme hapo jong ka 16th Finance Commission nakabentao snam araja arpnreo arja arpnyaw. Haka shiti sha o CEM ki MDC kalyang persha kila keno bakajing sami ki scheme joka Finance Commission kala no kambun sya kalyang sensyar kat ba kinong mikmat liang persha kila yo yakabha kabatang kandiat Kini ki MDC kila ong bawat la kila yaro yakajingwan rai ki scheme jingarap nakabenta ke jingman toy jing kinong syong shnong Henry kila persha jor ya ka kabagi khan ka jingle shiliang ha ka rukam sami ki scheme ha pedeng kilyang sensyar bat kilyang persha. Ngimpat judawa bakal liang sensyar bat liang persya kinyo ya kabaha ka mamar kat jo. Ka bangi dawa kalong tang ka jing sam hok ki scheme bayade bat upat ba ha pedeng baro ki dekot ka GHADC kila ong. Kila keno bana ka arpo prapoin san klur tingka kosong pisa lamang sya ka GHADC hapo jong ka 16th Finance Commission ki shipongot ki MDC kaliang persya kinyo tang mar arpo lak tingka marway kat ba hadu arpon riu poin san klur tingka on sam syaki kandai ngot ki MDC kaliang senjar kat kum ka jing ong jong kaliang persya kani kamot ba we na pedeng ki MDC kaliang senjar kinyo hadu iwe poin lai klur tingka kat ba ki shipongot ki MDC kaliang persya kinyo tang mar arpo lak tingka marway hababu jingkli halor kani ka jingap her ka bakraw ki MDC kila ong pakapisa jong ka Finance Commission kadai ka batmu na kabenta ka bhakamian bat ka roy ka par jing ki pait ba kumta de ban sam mar kumjo hapadeng paro kinong mikmat klem da kenda kanu ka seng sain pertai ki MDC kila dawa bade ban kentiu ya ka jingbha ya ka mang pisa sya wei pa wei na kishpongot ki MDC kilang persya sya kasan pulak tingka bat baya karai balapan kala de ban pentip da kajing tho hapo kasal tarik nailar are jar rio kila maham ru balada omla ban pen urlong ya kani kajing dawa na kalyang ka jongki kim ban se ban shim da kiwe pat ki senjam persya ya kani kajing le meina ka executive committee balayalam da ka NPP ha GHADC Palang bagan di ka press conference wa ikut nexi wa jai jing to wa kan di ka allotment yung 15 finance scheme o 16 finance scheme first allotment na ka 16 finance scheme liang ikam opposition wa ach pangun da BBP wa arun congress ni da delegation ni chau CM halor ke jing pha yung ki yo summit i scheme kuman tu kejak ni ka mau man tu kejak not even 5% ni yang ka terjing allotment. Ini ada orang ni i kam ki opposition da ye ni ni ski da lai da i memorandum so wa ile under the rules of 16 finance wa ta ka ki ta ka wa ik tang i ni i rule local bodies funds to yo cover ora ko wi ka area yang ka general district council kasi la yo ga ro sa yo ge handrai man yo constituency kuman haling opposition penduna lagi do kata haling yang i kami opposition da lain ni da ichemuki wa da ong to ni ka rai to yo to rai yang pipi mo yung rai lang yang ro gini game for link da ida persnya o ni ka si we dimani wa dimani to at least 50% to ya yo ai yang i kat kam te ko wa dimani da halorita tani da i da assure into wa ira khut ga join PP ini si PP yang ki da yung in ga da results i kamon da distribution scheme ha ka santarik dalam da mi wan garai ko man positive ne garai wa da em ki discrimination jinya chiliang ne leng yung in leng opposition i woro ye ni ngai anut congress wa i VP pamut la yung chimon ngim senjam ki wa sakamat ha 16 finance scheme họ sang thưa cái politics em mình có hành cái này có paisa từ dòng của central government to cái discussion giống one ubru ni one cả rolling em mình có ye pair cái chắc cái nam ya ri
tang do mana difference so one ga huge ne hair difference te ini yang ini cha ini te ben pau ga jing sang suk ye ni te ni te dao wa kita da commit kin tu wa santarek after the KPP yang ki commit ki iyo in final decision yang ki te hadin kan ga memang mi wani say so lo ka juga nan ki to penting pun sepi press ki penting online sekat ini kasih kena ni edang langkum ne kum ki perlok MDC naga seng jengi na po naga BPP berkumjuk naki perlok MDC na po naga kongres cipaut ni naga diang jangka opposition mentang kasih na yo ya kabandai kenduk ya CEM berkumjuk yo deputy CM halor ka daw naga mentaban benpau ya kata kecing sengau ko jengi dai bagana kecing bahak jengki ya ka skim naga benta jengi kum ki MDC cipaut te kene kadai ka skim ko apnya tu pi ka balamang kerpang da ka central government ka ban menta ka snem kelas tang kata bangi ong dia ka 16 finance commission te kumba ka long ba nagane ka 16 finance commission ka jingmut hi ka long ba baro ki constituency apo JHDC ki dei ban yo ba ya benta naga benta ki kapit kapiang ki jing bentoi bat ki wei pat kam penrai penpar hagi constituency ki bangi ngi mikmat te katkum kene ka 16 finance commission yo jingtip ba ka Meghalaya ka layo ya ka allotment ke jangka kumba sispa kendai koklur banna kane ka JHC ka layo ya ka bha ka 100% na kata wa mut ar hupra point san phau kror ka JHC ka yo ya ka bha ka jangka te hadin ba ka layo te na kaliang jong deputy CM badi pe ya ka CWD la ai ya ka allotment na ka penta jengi kumba tidak lang ki MDC na ka ruling ro dan repat andang layo ya kata ka jingpan proposal ka dengan jongki andang ila yashong bisa peramangi nisem maka kane ka jing ai bahani kala long duna syaba palat liam haka bangi ngim semola ya kapan pediang na kata ka ar pra klor point san paulak ka bagi kiyo teki ka bagi ai ni kalong tang ar paulak tengka marwe we MDC jong kaliang persya tengi nisem ko malong dayal o jingi ba kane kala long no sidang palat bat ka bangim sola ya kaban pediang ya ka kum ta mata kasngi ngila yakut pramangi ba ngila le ka delegation airo daga jingtho sundan show CM bat kumji show deputy CM rengkat ka jingker pariki bakin peibiang bakin besar biang bat bakin consider na ka bentaban penkiu susu ya kana ka bha chingi ngim kun ban yo tang arpolak rela kumno ngi diman naki bala kumno ngi de ban yo san pholak tengka marwe khnang bangila ya kaban kham penyo ya gini don kam ki pai ba ki bangi ni mikman te kata kari kedai ka penta ka bakong san jong ka jinglei kendo jingi yo si amanta ka si te ni snow tanat ka bai kaliang ru wala lagi praktik ka bakumno kan long ka result hadin dan rai usi amula aya ka assurance ba un sakhat biang ya ka PP jengki ha ka bakin ni syong perkhan ba un sa aya ka jubab apo ka santari ba na kaliang ka jangiru ni layami nang tu bat ni don tangkane kawai pat kaji perkhat kata longin up kata kasantari balada kamlong kumbangi ang not kumbangi perkhan tengin sa shim kawai pat kisenjam ki bakham tenge ban penbor yaki bagi de ya kabande namar balai ngi shem ba kamlong kabade rukom bande akan rukom wala ni don hakado kono kaliang ru rei kene gade kapisa kajong upai ba kabaka sarkar kalamang ngangala persyang ya kaban pule barok ka guidelines jong ka 16 finance commission ban ngam syem silang ru ka balat ba dai banai bha tang yaki ruling badan penduna yaki opposition kam don kono ka jing kedau hukum kata ta halo kono rem bakikin ayu bakin penduna ini hangang syem ka dai tang ka jing politics ka jengki ke ka bas ngusi kalong ba man ha kana ketiyo baladam abang ya kendo ya UCM ba ngire kren verbally ba unsu bahaya ka ban consider biang uang ba kebuar ka syang hau deputy CM andang ile kren pat yau deputy CM uang kebuar ka syang hau CM kia shift ya kata respons ke pren pamaki andang ile kendo pat baro arngut ha kacu kapor ki ong pat balai railang baro ki MDC jong karuling tinggi ngisau pelah aduk kata-kata balai baki kerja kumne balai baki kin pe sidang kemat ingi haduk kan tengi meneruk ngila ong ya UCM bakane kan dai kasin ke panongkong bakasin ke bakhadu banangnya syakmat nimkwa banwan arsin ya hukum kene kajaikam baki dai ya kaban perkhat baki dai ru ya kaban shim bakane kan ga basis nangne syakmat lakum no
ka allotment ya ki MDC ke jingi ka de balong proportionate. O ni kem demand ban I equal dai ka de balong proportionate. Kata ka de ka banta ka bahak mat ka bangi ni snow don kam. Namar upai ba ulajit ini ban ka de ka kamram jingi bagi ni side nak banta jingu. Kam de nak banta ka mentoi shimet jingi andai ka de nak banta ka mentoi ke jong pai ba. Wan ram makiru ki pakhat da kumbai andai nak banta jingi ka de nak jong pai ba. Te hoi ni kem wan hang ne nak banta ki skim Andai haba kala don ke allotment haba kala don ke budget jang ka central government ising apat bagadai ka banta jingi bagi nia sai bagadai ban poi shau pai ba jingi ba sa sisin ngan ong biang ba nien amai lat dalai leru ba ka bakum kene ka jinglang partiality kadang yai ne ha kane nidon hang ne na ka banta ban change ya ka system bala kadai ban long na kono kono kiru ngin penting na ba kene ka system ka jingle politics ka jingle silang khamat ya ki member ki bala jit pai ba kadai ban kun no shisndan